la base des relations, communication. Izy koa nareo zegny en couple na hoe miaraka amin'olo tsisy communication, lasa couple nareo zegny à la fin agny lasa matsatso, lasa tsisy fitiavana, lasa au bord de faillite, lasa tisaraka. Nefa malgré zegny, nefa nareo igny ndraikindraiky tsisy raha grave be karakory fa nognino anareo tsisy communication, anareo tsy mifampi-comprendre, anareo tsy mifampizara hevitry, anareo tsy mifampizara idée, de lasa fitiavana igny mifody tsikelikely. De maro ndraikindraiky couple zegny misaraka avy amizegny ohatra tsisy raha grave. Ary matetika amiregny anao koa andeha hagnano ouverture de communication amiregny, misy couple sasany zegny tellement fa ela tsy magnano resaka communication mikasiky vadiagnandreo. Misy olo en couple tsisy communication hoe karakory fitiavanantsika ty, karakory ataontsika, tsisy hoe miaigny defa miaraka miaigny, de petit à petit amin'izay lasa karaha hoe samby tsisy fitiavana zegny au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Or anareo igny olo nifankatia au départ. Ary anao koa andeha hagnano ouverture de communication amizegny anao mezaka stratégie araiky hoe le mandray parole voalohany zegny magnano compliment amin'ny araiky na viavy na lehilahy, mba hialagna amin'ny conflit zegny amin'ny farany conversation nareo igny, mba hialagna amin'ny hoe mauvaise foi zegny amin'ny farany conversation nareo, mba hialagna amin'ny hady. Satria zegny izy koa couple zegny efa ela be tsy mikoragna, le jour anareo zegny fampakataka rendez-vous ikoragna samby magnano vohony, satria zegny agnatin'ny eritreritry ny tsiraikiraiky hoe reproche. Nefa zegny tsisy resaka reproche amizegny, anareo zegny juste andeha hagnano coup de boost amin'ny couple anareo igny, mba hialagna amin'ny fisaragna amin'ny amaray. Compliment tiava izy, ataova compliment ouverture voalohany, anao mikoragna aminazy deja, ataonao remerciement izy amin'ny mahavadinao izy, amianao fisoragna izy amin'ny raha tsara jiaby vitany taminao. Vadintegna zegny tsy maintsy misy raha tsara fo vitany, na dia misy na ratsy azy, le tsara igny amezanao fisoragna izy, complimentenao izy comme quoi zegny hoe tsotroko zany misy anao amin'ny fiainana ka, tsotroko anao n'existe amin'ny fiainana ka, haiko anao olo quelqu'un de bien. Fa vadianantsika ty juste mila arrivoara. Igny le olo tsy mandray lafiny ratsy amin'ny koragna, igny le olo direct izy mitandregna anao magneky vono hiaraka hagnamboatra hoe ino raha tsy mety agnatin'ny couple, ary aza magnano reproche amin'ny fotoagnan'izy igny fa juste en fait mikoragna le raha mandalo. Asa zegny anareo igny zegny hitady coup de boost hely, asa anao viavy na juste hoe misy changer nao zegny place ny fandriagna, place ny salon, ivoavoanao zegny raha antragno igny efa hitany, lehilahy amin'igny efa misantira fa anao présent. Raha ohatra anao lehilahy amizigny, de temps en temps zegny vadinao asa andesinao mitsangatsangana, anareo roe fo par exemple, asa amianao cadeau madinidiniky ze moyenao, anareo pour izy fo, igny viavy efa mise sentira le présence. Asa hoe alonao ataoko massage, anao ataoko massage après ataonao massage, igny efa hitany, igny efa mi renforcer les liens, raha madinidiniky karaha igny. Asa anareo zegny mba miaraka mihina, miaraka mandoky, faire quelque chose ensemble zegny, peu importe, asa miaraka mandeha magnano la marche, miaraka mandeha bazar, igny efa hitany, igny efa coup de boost. Fa izy koa zegny relation io ambela karaha ty hoe bon anareo mifankatia nandeha tamin'ny la mairie niteraka ito, de ambela karaha igny maty tsikelikely izy igny karaha la bougie amin'ny farany, lasa karaha fa samby tsisy fitiavana. Anefa fitiavana io fo fa mila amboarigny de temps en temps, mila foazigny de temps en temps le fitiavana. Izy koa fitiavana igny tsy foazinao maty. Ary au moment anareo misaraka, io mihitsy ahaizanao fa olo mbala tianao. Maro olo misaraka ndraikindraiky efa samby tsisy fitiavana, mankala décision misaraka, anefa lera ireo misaraka igny samby ngoma tena ngomagna mafy, satria fitiavana fa izy igny tsy mifoazigny nambela mandry ambany. Zegny mahatonga hoe izy koa anao en couple aleo foazigny matetitetika le fitiavana. Ary surtout zegny viaviny tena masimple hampamoha izy. Mariny lehilahy tsy maintsy magnano effort koa anao lehilahy, anao tsy maintsy magnano effort, tsy maintsy misy raha zegny amboarinao, sinon malgré tout zegny anareo fa nagnamboatra couple igny des années de lasa ravina foagna amin'ny farany, de lasa samy manigny, anareo mihitsy tsisy gros problème fa juste en fait fa fitiavana igny
nandry